Yun nga di tamang, om di tanak, om di spiritu, tabitua. I grasya di Tuhan Yesus Kristus datakaw, om ikaginabahan di kiningan, om ikapisan di spiritu tabitua. Miyampay no Diyoso sa biyabi. Tapi na ikong abi, iyabal tabasi, minggu baino. Papoyho i Jesus datakaw do, papohyong te kapapampun na po nga okon ko intu nga intu ngopod o intu. Jadi kiba dati do timpu do toko do autoko kano papampun autoko kano papohyong kuma di nakapaninduan do toko. Jadi kano na makinsian kano na makiano nakampunan om kapahyangan mentada kiningan. Kano no mangakun dodosok ngabi dotoko makapatunda dari dotoko sandi de mamalamay di katapatan tahom lati tabitua. Mangakun so daydi kiningan tabakas om day Yesu ay tapinay ngabi. Do nakapamidoso zokoso id pamusaban ngabi ko. Om idbos ngabi ko, idunu inayman ko. Om idunu iaw ko na ngasan damimang. Maza dahasa ko, maza dahasa ko, maza dahasa ko tagasokoso. Itinopogi, damakin siyan so di Mary. Iobitwa pointi hambus hahangay. Sa biyabi ditasap om sang tingabi. Om Yesu tapinay ngabi. Do sumambayang montok dago doy di Tuhan kiningan datoko. Kikosyan na dadi datoko i kiningan tabakas. Mamuhyong dadoso ngabi datoko. Magavit datoko doy kapasuzon sa lajul. Tuhan kosyanay no. Tuhan kosyanay no. Kristus kosyanay no. Tuhan kosyanay no. Tuhan kosyanay no. Kabuntugan day kiningan idi takabas koso. Om pibabasan day tuhun ngabi tangabasi ugi ginabo da itana. Mangaso skay diyaw manongku aw gi gina skay diyaw. Sumamba skay diyaw membantug skay diyaw. Manak si kay diyaw do kapanong katohwadan ngabi. Montok kabuntugan no tagaso. Tuhan kiningan laja pain surga. Hoy kiningan tama tabakas. Tuhan Jesus Kristus tanak nanak tontayson. Tuhan kiningan domba di kiningan. Tanak di tama. Mangido ka di doso ngabi di pamagunan. Kosyanay do idagay. Mangido ka di doso ngabi di pamagunan. Toy mo o sambayang sa. Pinoikaw ko do idi abananan di tama. Kosyanay do idagay. Tu izizyaw no i isa tu bitwa. Izizyaw no i Tuhan. Izizyaw na itakabas koso. Jesus Kristus, miyampay di Espiritu tabitwa. Idi kabuntugan di kiningan itama. Amen. Kano sumambayang? Intong daydagay oy kiningan, mamamamangun o mamamalinta do sabiabi konunu. Om do opyumanan na dadagay, i kaladya do kosyanan no. Panak no, do sumupos kay na dadiyaw, miyampay avi ginabosa. Mazadi Tuhan sa Jesus Kristus tanak no, imamamasi amamolinta miyampay diyaw, idi kapisan di Espiritu tabitwa, iso kiningan montok so hihinaid, aiso kapupuson.
Pambasan mantad book do Ecclesiasticus. Kaasang kohodong iti nga vinapo nga kanunu nga vitangalat. Dudu vodo o iyum yampay di mamidoso. Isido na po ipapadang dahuhusi nga kakinam i dahuhusi di Tuhan. Iyo kohit da papopi da paguntaban da dawso. Pahyongo na isungkad tukadno di kapaninduahan di sidoday diyaw. Sangyan sumambayang ko, kahiyong idawso nung avi. Nung sanguhon gumampi do kahahodong day sanguhon, kano inako isido da makiano kasianan manta di Tuhan. Papakito da aiso kasianan mantok sanghun miyaga daw sondi. Kano inako isido da makinsian mantok da dawso nga vidaw sondi. Vinangun na to modotonsi. Opyon di sido id pamuandaman o kaaasang. Isay na diyo papahiyong di sido di dawso nga vidaw. Andamon ay kanunong avi tauvino. Tod no da abazatan. Andamonoy kazazapan, kapatazon, pagigizon no tumano di panungavi. Andamonoy panungavi, kada impano o kahodong no, di sungkad tukad no. Andamonoy batos di takavaskozo, izuvay no, kapakausan. Ibos di Tuhan. Tuhan na po nga kabinsianan kaginavan, adamut daid kahodong puwavang id kasyanan. Oy kaduduvoko, panak no do kapanangkot dahuadan nga viday di Tuhan. Oy savyavizo, ozo no ingan tabitua di sido. Oy kaduduvoko, panak no do kapanangkot dahuadan nga viday di Tuhan. Kadano hihivay po, isavyavi balakat di sido. Isidono ipapahyong dasavya vihasan. Mamahyngos di patitikid taluan nung avi. Manobus di kaposizono mantad di kahabangan. Monigadiaw miyampay kaginavan kabinsianan. Kahohodong na po di sido nga kiva do kapupuson. Aw isido ohodong sohihinay. Aw tokow ito'y naon di sido tumano da dawso nga vido tokow. Aw tokow ibalazan tumano da hasa nga vido tokow. Tumiaga di tavan nga vida akavas daid savat di tana. Avakas ko zo iko ginavan di sido, montok di ungonok di sido. Miaga sinodu di kahisaun mantadi katonobon. Ingkano sinodu da paiduan di sido, di dawso nga vida tokaw.
Pambasan, mantad suat di Sancti Paul day tuhun ngavi do Rome. Keposison kapatason do toy soiso do toko nopo nga kiva vaza konsuban doy do toko do vokon. Nung masih toko montok di Tuhan. Nung matay toko montok di Tuhan. Moy do paimpasi toy paimpatay nga painsanganu toko day di Tuhan. Papalati iti do nakuo i Kristus tu minatay o minikot panogi day keposison. Ingkano moy do adadi da isido do Tuhan do duduvo di nangapatay di songimpasi. Ibos di Tuhan. Manapso Diyosu, do iso ponu kapabagu, pogi ginabo kono, miagado ko, do ginabo Diyosu, kadi Tuhan. I Tuhan miampai Diyosu. Pembahasan mantadia baltavasi tabitua sinuat di Mateo. Minintutok ipita di Jesus o minabos. Oy Tuhan, impio zoi do mositi popohyong di tapinay ko. Nung mamuhasa dago isido. Intu nangku, suminimba i Jesus. Okon ko intu, poihon ko isiyaw, nga intu ngopo do intu. Omingkano, do ino po pamalintan do surga, nga kabasa ida do piagagahon di songhun ladja. I pinapatanto do manalasay, di kikila ngavi daw, miyampay di supong ngavi daw. Untuk tuminimpun i kapaguntaban. Novitan diyo isido do tuhun i nakautang do opod ngoy buusin talen. Nga aiso ta ngazan disido do membalay. Dadi minanak i tuan disido do ponu ngavi. Do apatut padagangon isido. Songovian di sinavan tanak ngavi daw. Sabiabi ikotos daw. Do penomo di tutang. Iditino do duminunsong sondi. Isupu do dadakot di tuan daw. Ano ay zopo do timpu. Kadisido do minabos. Balazan ko i sabiabi ginumo. Naikot no. Nasayanan disido i tuan di supu. Do pinagabas di isido. Pinohyong itutang. Tadi do masok minabus isupu. Kanta kay no, do nakatuka isido do songhun kaubang supu. I nakautang isido do atus usin dinari.
Omogoto na disido, itatahanan disido. Tuminimpun do mongoto disido. Balazay anunu notang nudogo. Kadisido do minobos. Dunsong no day dadakot disido. Ikauvang disido sampai supu. Paminokinsian disido. Mos do. Manuay so po do timpu. Balazan ko iziyaw. Nga ino po itiso. Nga aw nasaga. Tadon lagi do pinakitaman daw isido do itolungku. Kisami do abalazan disido itutang. Ino po kauvang ngabi disido sampai supu. Nga noikot no do tuminongob do ontok kakito diho. Onununan takan. O minugad iziho do dituan diho. Posagwa no do disido itainsanan ahal. Dari po kaya nga zayno di tuan isido. O isupu talat kadisido domino bos. Pinohyong ko sabi abi itutang no di ontok minokin siyan kodogo. Dadi oko ni naku ko apatut ko do osyanan di kauvang no sampai supu miagano po di nosyanan so diaw. Omid ko ho dong daw do patako na isido di tuan disido do di mamamada ngavi gisam do balazan disido isa biabi tutang daw omihono do ingko itama ko pain surga do manay na Diyesu sa hagingaw toy sa isoko do papohyong di tapinay Diyesu do mantad ginavo Diyesu. Ia baltabasi di Tuhan. Tapi naik kong abi. Sangyan abasa puti abal tabasi. Kokomoy na diti kapohyangan. Teko kompunan. Miga di tema toko do tanabay no. Tamoy mo popondom ang papaingat dagosan di Ohan da makiampun. Katapi ipapampun avagat aluo. Teko id malazu na po nga memohon maaf memang mudah. Tetapi memberi kemaafan cukup payah dan menyakitkan. Jadi tumbasan so kiba dati di nabazan do toko. Teko inaantakan kumanda toko tapi naik ko ngabi. Pamusabay toko. Nuno ino boss ko ditino. Sanguhon di mokiampun. Sanguhon di papohyong teko papampun. So pamanong sanguhon inogonitan. Nasinduhan. Katay mo nang ku isido. Kano nang ku isido do papampun. Tay kapapohyong kuma di nakapanindua disido. Nung nakahasa isanguhon katama tay ka balani nang ku isido do makiampun. Hari kiba dati do toko tay ka kagumuan dati do toko do nakapanindua do vokon. Mazaid bos, teko id ko bo, bos so datoko, koy man datoko. Kiva nagi do, miyampay do gab, teko ikamazon do, dengan niat, tomodon toko, singadya. Nung nantakan, katama toko nang ko damok kiampun. Painso dia toko nang ko, damanay mo do kompunan. So bonto ko nagi tapinay ko ngabi. Ingko dati tapyumanan dituhun ino sinduhan, ino gunitan sabab ikayman datoko. Apagat ay kumikum dati datoko demokyampun ko ni. Nadi hobi vinagat tapyumanan dituhun ino sinduhan, ino gunitan. Ino sabab sa mono nung
kapisindo toko. Kiva di au mintong, au mi bos, semono mogidu maggalay, au sumomo teko, au mimang do kapiso mo. Jadi isontob di nooitan ko ditino pinay ko ngabi. Kiva dati sabab teko, kiva dati do kahadangan o inggitan toko. Kiva di kopi id ginavo nung sumimba po nga mugohogo toko. Ondam toko inunui nantakan haid. Tovi na po ito pinay ko ngabi. Kiva di adadi do gagut musuh. Jadi izaw sandi nga kakal po da mamundom mamuso zaw do no kuwa tu asusa tay ko auto kau kano da papampun tay ko popohyong kiba di nongaw tay ko kiba di ongaw to ko do pompunan kuisyaw katapi au ko ohivan iti kumazon montok daga tapi nay ko ngabi au ikhlas. Kakal po do kivado pengopi di sido. Kumazon kivado grudge teko i kahadangan idsuang do ginavo kebencian yang mendalam. I Bishop do toko Emeritus Archbishop John Lee kivado advice di sido montok dago di gulu. Kadis sido never allow the hate planted and rooted in your life. It's difficult to pull it off. Kada pahogoso i kahadangan nu gisom do katanom kaggamot id ginavo. Pamusabay to kau tapinay ko ngabi. No kuwa tu ahodong to kau. Mimang gumuhi dari toko sandi. Sabab mungkin isa o sabab i personality da toko, i karakter da toko. Nga miyaga di kapamogizan ko di minggu nakatahib. Kiningan na pagya nga adil isido. Tay sa isa da toko nanuan toko da titak. Ikamazon do personality toko. Karakter toko na pa nga ino ititak da kiningan montok da toko. Katapi, sangyan do papakita toko. Mabinoko sa ikayman toko. Okon ko sabi abituhon no katoy mo. Sabab no, magisuvay i personality, i karakter da toko. Nagi, kiva do ikamazon do policy da toko sandi. Mimang toko do ingka, o mimang auto ko mimang do ingka. Ino sabab no kuwato auto ko anangan ituhundi. Nuno i pinakita disido. Au kangam inunu montok do toko. Nadi ino kahabos i kamozon do emosi do toko sabab responding toko ituhundi inunu ipinabos. Ikay man, teko ipinokito disido. Katapi, ikapaingatan montok na toko, tapi na ikaw ngabi, miyaga nagi pambasan di abal tabasi, itadaw minggu nakatahib, fraternal correction. Ikain talangan, itadaw bayno, pambasan, dokaiso, buok mantado Ecclesiasticus. Pohyongon no isungkat tukad no, di nakapananduahan di sido day diaw. Onda mo no, ikanuno ngabi, tovi no, tod no, do bazatan. Onda mo iponu ngabi, kada impono, o kohohodong no, id sungkad tungkad no. Jadi isa o pamusaban mentok nito ko tapinay ko ngabi. Ingkuwa to ko do mamalati manay mo kumatis sa omtiso. Ano ikapangadyalan teko ikapanantudukan di abal tabasi di tanaw bay no.
Ano ka di Jesus? Okon ko into katapi payhon ko isiyaw do into ngopo do into 77 kamazon po ito pinay kong abi ikom punan na po muntok dato ko teko kumadavokon na po nga pointi hambus okon ko kiva the limit intangay to ko ikapasizan to ko kiva the timpu may to ko pangakon katapi iom o hasa o doso po kunon dato ko berkira nang ko da kiningan da papampun dato ko andamon to ko tapinay ko ngabi i kabinsyanan di kiningan beyond the limit aiso the limit na di sa toko nga ingka nagita pinay ko ngabi mimang uluhan toko da papampun manay mo toko i nakapanindwa da toko katapi ikiningan isa o pambitanan pinakita di sido kumanda toko isa o pambitanan paingkwa isido da papampun kumanda toko au isido maguntob da doso ngabi da toko dadi ta pinay ko ngabi idmisa tapi itu aditi kanono sumambayang okay ampun toko teka painsadia toko da do paingukap da ginawa da toko manay mo kumatis so amtiso magia ampun kumatis so amtiso mega dinongo toko daid ozo kasimban i Tuhan na po nga kabinsyanan om kaginaban odamot daid ko hohodong om puhavang id kosyanan bingkakat toko kanono tapinay ko ngabi invaguvay toko ikatumbasan toko tumbasan so it is so kiningan itama tabakas manonodo do taban om tana do sabyabi konuno okito om au okito tumbasan so it is so Tuhan Jesus Kristus itanak tantoy son nanak di kiningan nanak di tama da paguhu sa biabi umul kiningan mantad kiningan tanabaw mantad tanabaw kiningan tatapot mantad kiningan tatapot nanak okon ko tinodo sampimyon si miyampay di tama maza disido o sa biabi donotodo montok datokaw tuhon ngabi o montok kapamasusan datokaw suminondot isido mantad surga o maza de espiritu tabitwa nadadi tuhon dadi hahangay Mary om nadadi datuhon montok sabab datokaw do nakapapak id salip do idsibo di Pontius Pilate naundo so isido do kapatasan om nahobong om tuminungag vago ontok di tadaw kumataho id katanudan miyampay di buhok do tongabitwa maninsabat isido do id surga om pinaikaw do idi evananan di tama mikot may vago isido id kabontugan na mambisala di sangimpasi om nung apatay. Om pamalintaan daw ay sa may kapupusan. Tubasan so, iti espiritu tapitwa. I Tuhan i mananak na kapususan. Imusu mantad di tama om di tanak. Imiyampay di tama om di tanak. Do sambaon om bontugon may.
Inokabos mazadi profeta ngavi. Tumbazan so it iso iglesia tabitwa. Katolik am apostolik. Mga kunso do iso kapodsuan montok di kapohyangan do so ngavi. Mandadandad so di katungagan di nangapatay. Di kaposisyon di pamagunan domikot. Amen. Nasampu toko daid kasamban sa bagi dapu ngavi di iso katinanan daid di Kristus. Mantadno do painso toko diho. Kanono pahambuso do toko iti pokin sianan ngavi do toko daid di tamad do toko. Susimba na po do toko nga oy Tuhan kinongono o sambayang sa. Oy Tuhan, kinongono o sambayang sa. Montok di daw so ngavi do buanan ngavi do eklesia di ontok au isyoho nakapakito datanda tatopot kumade pamagunan di katumbasan kahudukan kamasikinan di Kristus. Kanono sumambayang di Tuhan. Oy Tuhan kinongono o sambayang sa. Montok di doso ngavi, di buanan ngavi do pagundagay, di ontok au isyoho minamoguno, di lahan kapanampuanan daun Christian, day di kagaban, di gunon ngavi, di masikin, di osanguhunan, di au pagugunoon. Kanono sumambayang day di Tuhan. Oy Tuhan, kinongono sambayang sa. Montok di doso ngavi datuhon ngavi misasavo, iaw magyum dalahan, manguhan do kaukatan, kakuangan, do piginavan, do'y pisasavan. Kanono sumambayang day di Tuhan. Oy Tuhan, kinongono o sambayang sa. Montok do doso ngavi do kamuhakan, iaw mo kinongaw, do tutudok di tangatutuo, o mamiumbak do kaposison diyo masa do pinsing kinaman, diyo do mamaloso, do onuno po ivagu. Kanono sumambayang day di Tuhan. Oy Tuhan, kinongono o sambayang sa. Doi sumakit ngavi, inong katuo ngavi, iangon do sokoso, do mantad dito luo COVID po dam sisam, do montok diyo iki katangaban, koyum nada, do kain sasamadan. Montok diyo inangatagakan, do konwan, do gunon ikaposison, o sakadung nada. Montok diyo isumakit, otoy na omohingasan noda, itoluo modahiw kotod noda. Kanono sumambayang day di Tuhan. Oy Tuhan, kinongono o sambayang sa. Kanono mikot day di Sancti Maria tina dotoko, makiano do sido, do manampung dotoko kuma di tanak do sido, ituhan dotoko Jesus Kristus, miyampay sumambayang. Ave Maria, napuno ka de grasya, miyampay daw ikinaingan. Obitwa ko itanga, dasabya bitondo. Obitwa ituba itinano Jesus. Sancti Maria, tinadikiningan. Pakin siya na sikoy, tuhon ngabi, mamimidoso. Dababay no ang antok jam, patasan sa. Amen. Oy Ama, pohyong ano o dosong ngabi dagay, danamot dagay do popohyong di santop mamuhasa day dagay. Obitas kay no day di kapanansahan totopot montok di timpo ngabi nakatahib. Katantuan montok timpo domikot, kapapakito di katangaban dagay totopot. Manuais kay no, do tadaw diti, di lauti do kaunsikan. Mazali Kristus, Tuhan sa.
Azaw ko na Tuhan kiningan, da sabi bibinangon, tumaza na kaposyan nakatay mo si kay dilaw titakon sa diyaw. Tuwaditana, kaladya dahongon nga bidatinaw tuhon, dumadimay iti muntok dagay, dilaw ti do kaposyon. Ahazaw ko na Tuhan kiningan, da sabi bibinangon, tumaza na kapasyano, nakatay mo sa kailihing anggur takon sa diyaw. Tufadigwas anggur kaladya dahongon nga bidatinaw tuhon, dumadimay iti ditinumon do kasunduvanan sa. Imang sambayang ay tapinay ngabi, nakahubukan ko Diyos yung ngabi. O tayo mo na dali di kiningan, itama tabakas. Intong miyampay ka nangan, dahil kapakinsinan nga bidagay ay Tuhan, id kawasyan tay mo iti ngabi, titak ngabi di supo ngabi danunu o natak, so sanguhun kuma dahil kapamantangan dong tumampuan na da di kapamasisan do sa viabi. Masa di Kristus Tuhan sa. I Tuhan miyampay di Yesu, poin sabato o ginabong abi Diyoso. Kanumanak da ka pa ng katahwadan, ngabi da di Tuhan kiningan da toko. Totoo tapot da katunod otuhid iti kaladya sa kapamasisan sa. Tumoy mo inombono po da manak diyaw da ka pa ng katahwadan ngabi. Oy Tuhan, tama tabitwa, kiningan tabakas kozo aiso kapupuson. Tu gumunin nabo kozo di pamagunan. Doid kosenanu, pinaugadan si kay diyaw di mononobus. Dumamamasi, miyagadagay, doid sa viabi konuno, nga dauso po. Moy dokano ko guminavo idagay. Danunuid gininavo idi tanak Imaza di isay o kabinggimasan, do nakatanduhi si koy do santop dino diyaw do titak ngavi do maza do mamidoso natagak sa id aw o kobing gimasan humingkano o Tuhan miyampay sa biabi dita sab ngavi sang tingabi isi koy panogi nga manak diyaw do kapanong katahwadan ngavi miyaga do id konsikan tagazo mga zo si koy Abitwa Tuhan kiningan. Asam edit pas. Oto tepat abitwa ko ay Tuhan, itavud da sabi abi kabitwahan. Itinapogi,
Do di sono do abitua ititak ngabi sumambayang sikoy. Maza do papasondot di spiritu nu day ditingabi. Miaga bahobo umato. Moy do ada dida itingabi. Do montok dagay di tinan omsa di Tuhan Jesus Kristus sa. Untuk ditimpu dan iman patobuso sido. Om nasaga ko sa do suminuang red ko undasan daw. Minaganoy sido do loti o minanak do kapanong katahwadan ngabi. Minangakib di om pinapatak di day mo kiki iyang ngabi daw mos bos. Onuo iti sabiabi ko om pangakan na diti. Tu itino itinan ko. Ipatakon may montok di Yesu. Idlahan miyang gadi untuk napongo imakan min susedop. Nano di sido isasaban o minsan po do minanak do kapanong katahwadan ngabi. Pinatak di sido day di mokiki iyang ngabi daw mos bos. Onuo iti sabiabi ko ang panginom naman taditi. Tu itino isasaban di zako. Iza di batas kababago ay sa kapupuson ipatunguan may montok di Yesu ang montok tagumo. Montok di kapohyangan do so ngabi. May na iti doid kandaman dugo. Ikatapatan tahom lati do katubasan. Itinapogi, domasos kay mamalamay ni kaandaman di kinapatazon om kinutungagan daw. Patakon sa diyaw o Tuhan, ilawti na kaposison o misasavan na kapamasisan. Manak daw kapanong katahwadan ngabi, daw nagitan sa kay diyaw, daw kapadan day dumangano o manampuan day diyaw. O hudok ko sa iskoy daw sumambayang, dumagi day ditinanom sa di Kristus, o timong sa kinadaday iso, maza de spiritu tabitwa. Onda mo, o Tuhan, i-eklesiano, pointongkop, id patotongkop, di pamagunan. O mavito na sa sido, di kapunuan, natahwad sa kaday. Sangavyan miyampay Francis Pope Dagay, John Bishop Dagay, sabi abi di Fada ngabi. Onda mo nagi, itapinay ngabi Dagay. Inong akodop, idi kahansanan, di katungagan, sabi abi inapatay id kwasyan no. Tay mo na isyoho din inabaw de boss no. Kwasyan ay dagay sabi abi sumambayang sikoy. Damyampay di hahangay tabitwa Mary. Tinadi kiningan Sancti Joseph sabo de sido. Miyampay di apostle tong bitwa. Sabi abi isangti inakpapon siko diyaw id po pus di umulan ngabi. Kanus Canada di kabosyan do dumadi do sampai tumungkus ngabi day kapasison sa lajul. Mga zo ang mampantog diyaw, maza day tanakno, Jesus Christus. Maza disido, yampay disido, idisido, oy kiningan tama tawakas, idi kapisan di spiritu tabitwa. Sabi abi kabontugan kapantangan nga diyaw no. Montok so hihinaid ay so kapupuson. Dadi panu di mamama siyam na ug masada kapangyakan. Kapangyaan pangkiningan katamazikoy damabos. Tamaza iid surga abitwa na ang ano mikot o kumalintano. Hisab no ay man do itana, miyaga do ingka no i do it surga. Tako dagay da tadaw diti, o lauti sa tasasanga daw. Pohyong sikoy, miyaga dagay da pohyong di santop mamuhasa umaban dagay.
Om kada sikoy obito doy koy basatan nga pagabasa sikoy no mantad talat. Pagabasa sikoy ay Tuhan sumambayang sikoy damantad patitikid talat. Katahuad no damanak na pibabasan ita daw nga vidagay damaza di sakaday da kosyano paingabas kayo na dato moy mo damantad doso ang poin tampas simantad sa viabe kasusan ginabo damasa sikoy poingandan di kahansanan na bituhan di kay katan di mamamasiza Jesus Christus. Oy Tuhan Jesus Kristus, iminobos dedi apostol nga bino. Pibabasan timpo non ku Diyosu, pibabasan ku takon ku Diyosu. Kada intong de dosok nga vidagay, nga doy di katubasan de eklesia no. Om kotahwad no damanak, dasido da pibabasan om pisan, i kotanudan miyampay hizab no. Imamama si amamolinta montok so hihinaid, ayso kapupuson. Ipibabasan di Tuhan, miyampay Diyosu, tamoy mo. Kano magitatak di tanda do pibabasan. Oy domba di kinoingan, mangidu ponidoso makin kemudunan, posyanay dagat. Oy domba di kinoingan, mangidu ponidoso makin kemudunan, posyanay dagat. Oy domba di kinoingan, mangidu ponidoso makin kemudunan, onway sekoy do pibabasan. Intangay, i domba na kiningan, intangay isido, i mangirudi doso nga di pamagunan. Obito ano, i santop oho de di makan minsusadop di domba. Oy Tuhan, ako sa mipadan, apatut ko do sumusut di tap ko. Ngaboson na po ibos, omingasan may kadudo po ko. Itinanom sa Hari Kristus, gavit na dato ko, day kaposison sa lajul.
Kano sumambayang. Ikalajak diti titak pain surga oi Tuhan, sumambayang sikoy, menansang anu nada do pamusaban ngabi, om tinan ngabi dagay, moy do i vazang ngabi diti, omokon ko hizab ngabi dagay sondi, tamoy mo nada do mu busu, mampus-ampus idagay. Mazari Kristus Tuhan sa. Amen. Kano pomikaw do makinongo do pipio kapayhan. Pungutan ketiga pada minggu ini adalah untuk ke Holy Land. Notis pejabat mission tutup sempena cuti umum Hari Malaysia. Sila maklum bahawa pejabat mission tutup pada hari Rabu 16 September sempena dengan cuti umum Hari Malaysia. Pejabat akan dibuka semula pada hari Khamis 17 September. Holy Hour, umat adalah dialu-alukan untuk hadir ke Holy Hour yang diadakan pada hari Khamis 17 September jam 8 malam di Gereja St. Michael. Pra-pendaftaran atas talian bagi misa di Gereja St. Michael semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Pra-pendaftaran untuk umat menghadiri misa di Gereja St. Michael sudah boleh dibuat melalui atas talian atau online untuk misa pada minggu hadapan 19 dan 20 September 2020. Sila layari website Paroki St. Michael untuk pendaftaran. Ceramah pembaptisan bayi Paroki St. Michael Penampang. Untuk kluster 1 yaitu Penampang, Kolopis, Minintot, Sukang Mapai, Buayan, Tirian, Tiku, dan Timpayasa. Ceramah pembaptisan akan diadakan pada 20 September, hari Ahad, bertempat di Gereja St. Michael, bermula jam 7.30 malam. Berikut adalah maklumat penting untuk pembaptisan bayi. Pendaftaran hanya terbuka bagi umat di Paroki Penampang sahaja. Hanya ibu bapa dan penanggung sahaja yang dikehendaki hadir ke ceramah ini. Ibu bapa juga dikehendaki untuk membuat pendaftaran awal. Bagi perkawinan yang belum diberkati atau seorang ibu tunggal, anda haruslah mendapatkan surat cadangan atau rekomendasi dari pengerusi Pastoral Zone dan disahkan oleh padri paroki. Sila layari website paroki untuk pendaftaran ke ceramah pembaptisan ini. Tarikh tutup pendaftaran adalah pada 16 September. Tarikh pembaptisan bayi akan dimaklumkan kemudian. Penggemuman terakhir melalui surat dan dari Bapa Uskup John Wong dari Keuskupan Agung Kota Kinabalu, sukacita dimaklumkan bahawa Setiausaha Tetap Kementerian Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri telah meluluskan permohonan kita untuk membenarkan beberapa segmen umat menghadiri misa di gereja. Dengan serta-merta mereka yang berusia 70 tahun ke atas dan masih kuat dan sihat tubuh badan kini dibenarkan menyertai misa di gereja. Kebenaran juga diberi kepada umat migran yang mempunyai dokumen yang sah. Sila pastikan amalan SOP gereja yang sedia ada kekal dikuatkuasakan.
ino kapoyhan kano mingkakat montok palakat kovian. I Tuhan miyampai Yesus. I kiningan tawakas membelakat na Yesus. I tamang omitanak om de Espiritu tabitua. Ugad no om pabalo no ia baltavasi di Tuhan.